warahmatullahi wabarakatuh. Iya si bawa siloko, eloka baca ngeng teks berita. Asatku Nadia Putri Zahira. Iya Siti Fatwa siapa? Oleh kalase Asera apa? Engka ya sing virus corona. Iya silaku dicarita tahu magae di tahun 2020. Nasabah liwa bahayana virus corona apa rekko nak kena tahu angka dipirasai meke jingereng nama lipuna pakitai nyamiro nakaba nadekna te nama ringerang angkena mate rekko dek nama gati dihurai. Jaya virus corona mula di kota Wuhan, salah setina kampung Cina. Kontrolna papalu olok duo, tapi kokoro kabaratna engkatonna tahu nakena di Indonesia. Maka perlu waspada. Perlu diungarengna kabaratna rekod tahu nakena virus corona liwa. Gampang sila cengkeng daripada dia katanya watang kalena wae elokna tahu jadi kena Andreang tahu terinfeksi Tapi engka carana reko melok hindari nareko mas turuki pole bolata apake pas sampotimu aja na sembaran dianre aja na sembaran jaketeni belai kita terinfeksi terakhir melok kimak di sibolata kibisai macam kajarita Oka upena salah narama manang muid boleh dibahayana virus corona termasuk jadi mana tahu